Rube thoughts, ewe irapengesin Jesus Christ mi boy ngenikich. Eu, uguguren go to vuvuch vitong ngenikich, boy non medewe förvar av irapenges. Och ruan, uguguren god oput tibis, mi okoromun fagara nöwe även Jesus, pure potogori atayara maravaren tibis. Ikira ekara rube thoughts, ewe irapengesin Jesus mi boy ngenikich. Eu, how much he loves us, and the second one, how much he hates sin. Amen. God även God mi was bin by berai tigirikits. Irapun awar wacherge kids known koe sibuban marawari ei varau mi bin. Mi makes sense because kids parents kids vi bara wachen ngeruts koe ropa furry vet kids si wachen ir ropa pan furry. Vi da surpar God. A furigits a wachen ngekits sibuban marawari ewe varau a wachen sibuban marawari. Naparan kits ekesia bought by the blood of Jesus. Sia me rerewe chan Jesus Christ sia rukunnon pura obusara wash away our sins. Mariti God. Ewe famous verse John 3:16. Puri suran God togi verufan faura nureraben Jesus Christ. Puri deiten arabas medisid mirikui resaput mwenira ngarapafakon eri maru esemuch. Praise the Lord. Mariti God. Ruve thoughts ewe irapengesin Christ mi ngenikich. Ewin ukukuren God ububuts metoch or ruan ukukun an oput tibis. And Sarwan Foss chapter 6 verses 16 and 19. Praitigerigits ekeve thoughts God to be oput ekesakut tibis God mi oput. Je vet apasa verse 16 vior fisu för ewe savon mirabarapa auput esap fakkun tibegeri ewin warabarap tekia kapas chefara bavi nira arabas esapor tipis eu neruk mi ekieta för vingai betse mi wittir sageri för esapun Even John Boyrete mi chuuk apasa kapas chofara me even mwen mi fisate fitikoko ne fiden pui. Ike fisu för at sawon mi urusen na baraba ra afakun oput ir. Iwe pasa ke por ren me te pasa re poputere rerewa oruar point. Ewe point popular Christ me ara färre segasits mi boyrete uguguran kot togekits iwe ruar point popular Christ me ara färre tatsi kebete Christ ewi rapigas mi boyrigits ugugun paran kot oput tipis iwe ke fitu tipis wa wasuri pochok boyrete fisu för ewe sabon mida parap oput ewin warawarap tekia oruan kapas chofara Eurigatin päivi niera arvas esapor artibis. Ruerun eureruk vi ekiekieta för vingau. Riuan petsevi vittir sägeri för esapu. Oruan evet John poirete viitsok apasa kapas chofara. Segoron apafisu even muen mi apasate mi efisate fitikoko ne fiden pui. Ike fisu thoughts at sawon esioput. Ike at sawon mi waseroput. Iwe wachak waseripa sate akara. Puri evet ewe irapengesin Jesus Christ mi ngenikich. Ewin ngenikich ukugun and God togekich. Oruan mi ngenikich ukugun and God oput tipis. Mi okorumun fagaradu heaven. Puri potori destroy Maravaren tipis serikits. Luke chapter 19 verse 10 yevetapasa. For the Son of Man came to seek and save those who are lost. And Jesus war merafere sigus war irapeges afakuru war pure pues save those who are lost. Ebwe avarawa ekoe irvi beturo. Revelation 1:5 para pasana fosu merga and for Jesus Christ
He is the faithful witness to these things, the first to raise from the dead, and the ruler of all kings of the world. All glory to him who loves us and has freed us, free us from our sins by the shedding his blood for us. This is how Jesus freed us from our sins. Mi buburo. Ye ugugun met Christ eferi bakitsi botori free from our sins. Chan mi buburo warawi rapegas. Two things ewi rapegas in Jesus Christ epo ergerikis. Ugugur and go te cherikits. Ugugur and go tong mirurura to seriats tori we Iwe ruan ugugun and god obut tibis o korumun fagararuru wherever pun ebotori destroyed marabaren tibis city kids. Praise the Lord, mariti God. Nubur kids si borugu norbeti Christ efer referi that's water we rebeges. God epuesin na naruguruk. Romans chapter 1 verse 16. Ere si sapsewe siri ewe kapasanim. Ewe gospel of Jesus Christ. Pun ira ewe marabaren God atawori safe firikits medicine John nugu a kowan eko John Jews tori barkits ko John Gentiles. Believe in the gospel. Nubur koburugu Christ evero feresegosung. Iwe Christ ara noguruk even me bought by the blood of Jesus, even me washed by the blood of Jesus, even me cleansed by the blood of Jesus. Iwe a noguruk nge and Christ ewe marawer pung ewe a Christ ewe righteousness ewe barau norugugun irik burigat yer wari forufan esap mo fere arabot tipis arabarau atori transfer de wam reram nukuruk iwege abu barawen tipis a transfer de wari rebeges viti Christ nevero iwe God ar nuruk you have been bought by the blood of Jesus by believing that Christ died for you. Mariti God. May this word bless you today. Amen.